Вазем Шубашкарта тепление пулцанда хазине хуларан уйырсах варна бек туяща. Самах Ленин районе кереген хевелле урамра порнагансем перге брать. Онтай халах чилай жол газ щукипен шаланать. Шак шурцене Шубашкар районинде адайгасы ялдырыхне кәні совхоз шерезем жинже тұғырвыннымыр шулзенже қлартма бұжлана. Уйырза бана аллыса кырлапты кран паянхи гуна пірревишіміш пәйінже гына пүртсемдуна. Коммуникация дыды міземшу кебе шинзем гунда күшса келме васкамаша. Егебінде дұқырмыш шулда күжере Шубашкара бана. Пәчек ял хевелле урам бұлзадына. Кунда бурынаган зен ыры улжыну кәтсе елес шаны шурална. Шинзем электричество, газ тада шив кертме ыйца пушлықсем батне ширузем жирна. Малдан администрации хулана ширныча, а карен министерствна пазыммыр бун бірміш жылда. Октябрь ихпе. Вот, ондан ширна бать минбе. Бун иккемеш, бун вишемеш шолсынче туса барак пырдеса. Вот. Но правда швед не бундуватым жылда туса бачыш, а кашын чаплах. Шок. Кашок кебе вот ход сабырна пар. Сагырвуна жылдан ертіне Зоя Сергеевна келенже пәтченех пұрынат. Ватлықра шакынбек нужа кураса шутламанда, ширімбірмі-жімірдеде хеле қадырлензе вуду гомрық туянмалла дейд. Курам рабурына ганзем мұнжа ғутмағына мар пүрджезіне ұшыт машқында кашне жулақ шагынбек вуду қадырлеші. Шак хурын вуттыне замахран вуне гибинденге бар заилні. Ундан ана ұқшатыца кастарына халя вара шурмавығы читні. Хелгаш машкын вара сахалдан да тебір шакын жүхлі вуду қадырлемелі деші. Ялзенде де кашни ялдақ газ бұр. Айбір Шубашкарда бұрнапыр, газ сыр бұрнапыр. Ибір меже жолынде газ сыр бұрнапыр. Тенес лешенне де газ яраша, а пире күнда хамра хамыр тивіштер емес бір. Министерство ба хулабушлы хызембатне ширу жирсағывынны скерзем хойзен вайебех газ кертмеде қадыр. Проектне де тақшанақ туна. Анжақта шүртсем батне ковак шулы милзе бұма вун билік миллион денге керлі. Хамыр ұқшазембе проект тудардымыр, смета тудардымыр, геологоразведка, съемка, почала экспертизи бур. Хали вот администрации заявка бана Минстроя, кабинет министров посадухмала газификацияне план кертме, но конкретно калаймаш кыжан буласыне. Шакурама Шивохри садовый микрорайондан газ илзе бұма балыртна. Анжақта кудорықра жүртсемдаваган суор компания ердюжи Владимир Ермолаев хевелле урамра бурынаган зембе шучандалық газне байлама васкамаст. Шагында тата пүртсемлартма коммуникация илзе бұрзан жеш, аякри урам валле шыны бұрық шихындарма ерік параса галать. Строительство министерствинчен білдерне дұрық, чывашчен ре пір жүртпатне газ илзе бұма водамран утмыл бинденге керлі. Хевелле урам решим еземжін тадададығақлы, шыр утмыл вижи бинденге. Шапла ядарлы проект вунбилік миллион денге гайзаларад. Халлехе черетре ытларақ шин бұрынаган газсыр урам земде бұр. Візене шитес шулхи проекта кірдеші. Хевелле урам рабурынаган зенвара каллех кетмелли гына юлать. Чываш енгаларым валли Алексей Енекин, Вадим Владимиров.